tingayo malapit ta masolanasang tabe lako kanan kay rinku siman lako tingayo uko aku angga mintu to rampo tongkon lante at tututemo benda na dio tingayo masokan ta masolanasang la umparampo itu dio na teterara teteguku si tetena tu tongkonan nanay buto inde ambe ki tamalik lamendadi tanda malesona kumua yaitu kita tu ti tale ampun dia lu padang na tau unda ka itu di Potuona biasa tang masero-sero mo di ingaran kumua ni sa tongkonan ki iya mora banak na to kubendan dio tingayo tamasolanasang la umparampoy anda bendadi tanda malesona la ko kita mintu tomak dioren atu totemo yang ku sabu itu sanga tongkonan ku palaku masena tu anak tongkonan anda bendan utarimay bungana tongkonan tangke tangke pulio oh papa dito tongkonan kalamendan tongkonan kantung batu tadari si taruna tongkonan buntu nebulu tongkonan buntu nebulu neuban dia yang tongkoy neuban dan raka tongkonan buntu nebulu Amarang daraka. Oh dia mau orang coba. Tongkonan to kuse-kuse. Nelpon. Tongkonan pasang tua. Tongkonan pasang tua. Dan raka hadir. Tongkonan kating. Pasang tua. Ampa bilik. Tongkonan ampa bilik. Odeo. Si taruna tongkonan salasa. Depois de pong eliminação por nada de dolor nem mesmo mani. Lihat na nalo ko dito. Tongkonan toite. Siap, Komandan. Oh, toite.
Sini kita. Oh, tabe kan ada lagi kirang teh. Saribobo, Saribobo. Saribobo poklian. Saribobo ini. Oh, yang lando ya Saribobo. Total lang punto sa dan. Oh, pendot te poklian. Tato lagi. Tongkonan buntu limbok Palawang. Yo, ya tumangkan na mo na, tayo mo naman ito. Dia mau join. Demo. Dia mau. Tidak boleh double. Oh iya. Lepas nasabung itu udah mati kan. Kemudian terakhir tongkonan Pak Pararukan Pulio. Halo. Mampir dua tuh nanti mau Rimo. Oh Benny ya. Oke. Udah semangat. Ko pada mo to. Iya keden itu ilambi ko bilan na tondok malik tetanai daenan tang pakilala. Udah mani tu tangkiran tui. Tangki parampol lagu kita masola nasang. Indekan pentaduan pala mabusangki. Puang matuang morado masuanggana atau padulungan puang tongkon lan bak manikna unisung lan paranta kandaurena la usunduni lagu kita masola nasang la wede nompa na ulenui teterara tete buku la tontong manimpa tu kasih pulunganta matoto si tulak lan lumintu agan laguan baik pada moto kure sumanga puang pasak yaki sola nasang. Iya, mangga tu patiras sangka tu dia nanti terara tu buku. Betapa ki patiras sangka beliau yang tu Maroto. Berat. Ya balaran ni ini apa? Nanti tu Maroto jom. Anak angka Maroto nak tu maganti namanya Unosong. Mana mabung? Nah, kelor galan yang paling jauh nanti tu Marota. Yo, nabe ku pangkales itu jona disanga maganti. La no ko kumunjomi to inam itu kamu tu betul kisola nasang ammi dikutanai kungu aku basus itu pangapam itu sangat malusan ada ko tetola male mo la di basiri batang rabungna jadi dari dikutanai ko di ammi pokadai anna mane di ala tu mesa keputusan kumoyo mo to tula mendadi sangat malusan na asus itu bantal lagi kutanai kamu tu teman-teman di sana sangat tu tanda-tanda nasi apa ya tu sama ya kami temai ko ya lagi ni melana atau kumasusi pala itu kini ni sang lingko susin nanti buka ya jadi ko pengiran ini kami pengiran ta solan podio iya, lah susite lah di pagula lo may tongko na salasa, mindatulan lo kelay lo may lampukan itu rotona. Iya, ako po dio, ako mo dua kelay itu tomato lo may salasa, ko lagi pagada na di suray pagirin. Iya. Ya suray namanya di ya, bukarin arah itu. Ya, bunga aku gua tabe aku tu si kambing aku pengen lagi.
siman la kotong sisala dari sangka gosol di Matara temai pandika malu titi sabu sisola bintu sangayo kanan kuku atabe la koparan na tundok siman la kotanggang karasan na tenayanan turuan to parenge to makaka tabe la koto koli-koli yang di tondok to si kambi pepose na tenayanan to maparenta malu titi sabu tabe la koto kupo matua ikut to kupo manu perkarungan tabe la kita solanasang siman laku kita angga mayiri tae komi kupaselan narinding kupale ko namananga banua bintu komi kupekatabe sibere komi kupisimani ya tong kumerlaw no bamaku tong kuloson penlawanku angku sudaya-daya namai angku sedangan alalangku kusitam mo tong mangkambi Loka ammi malera kukala male pa untong konni ang loleko na ambe ku ne Oscar nako parampon na palekaranku kuku apa mora nako atakin manurun nalipu bija si oso mengkala atiku takin manurun nalipu bija sioso mengkala tiku kukayo dako pagupokane jadi yang tu gantina indai ambe laku parampo bewakili seluruh keluarga dari tongkonan Salasa Kurusma. Ya, emang kamu kalau main Salasa lagi baru lihat teman-teman kalian Kalumpang. Pengirim bintana perwakilan sama lima Kalumpang pengirim. Teman-teman terkait Barat bisa dibawa ke rumah di Kemek mi pokoknya ide tuh. Yo semangat tuh batu di bente kita sampai penumpang yang untuk si putar tanah semua ya tuh kami sampai di penumpang naiki bisa yang pertama Paroto matumbi pasabaran na sabaya tuh sangat tang manusia batu Paroto biasa pasululan may tongkonan tasululan di may tongkonan na urai minat teteran buku o tayo tu nani teteran buku dian Kalumpa na biasa lulan di may tongkonan tu ini pertama Paroto batu nakuto gantina batu sama tangusan sampai susito terus semangat. Yo, bersemangat tuh. Pada yang teman-teman sampai di Kalupang, posisi sana bahasa kumo ko saraga kabun upainan sama ko bagi tonai nasan ki jadi kapalami di persoalan nasan. Jadi ko itu nato tadi yang kita tunjukkan ko susu untuk kumo ko angge mo palami demani apa saya atau darah di depan posisi baru baik barang betul ya kita kira kasih di penumpang ya lalu kau ini deh lalu kau ini kau nanti deh ya kurus mga lako ande solonasam siya kita sulu siya lako Ibu Pendeta
Yate kami to kami do may toite tulang pukada ti roto na ambe iki ne Oscar ilan na lamale mo iya iya mo tondo laku parampo do may tu pak roto ko laku te ambe ko kuga sarapang madatun na tongko ng panopi lolang alipun na bidan isiosoi torro malino iya mo pak roto na kami to ng kambi do may tongko na to itete bilang na lagi pekan to kana loy dalan te ambi iki ne Oscar bilang na lamale no ladi bawor ko inan mangkan pasadian ni anak-anak siap itu keluarga pada betul kurus semangat. Eden perkatu tongkon anto lagi ini mengikutan. Hah? Tak siapa? Iya kok lagi simpul kamu tege. La susidena di sebalai pakaleso merokote la di sorong lako mintu anak kampona amin sitimbangi kumau batula sangatang malusan nate ambeta sabaka kamu tula posangi te sabaya te apa ya te me kurangin na jom ito patua sangat tahu naku ayat tadi te me bati tak bisa di pasangan apa kasangan atau gara-gara tongkon sawa ako kenano tadu kagu palambi ko te sawa ko tanam tiro ragamay ko tiapa iya, masukkan ke mikrofon. Tentu semakin mengkaji takin menurun lipu bande matasak natadari bija sosok engkala tipu coba Usman Bisa dipendon-don nama leso. Bisa pendon-don ini nama leso. oh iya pasti Ya. Padahal pamatirabang ina di sini. takin menurun lipu bande matasak natadari bija sosok engkala tipu Oh ya. Pengenjal sama kayak takin menurun maliku bisa matasak natadari yang palaki. Gimana? Iya itu dibuang kalau masker ya atau sarung dari kamu bukan dia. Jadi
Selamat bergabung. Tidak boleh tuh. Ayo, sini kau. Tunggu, tunggu. Ore. Ore. Aduh, gatal tanganku ini. Oh iya, makasih. Kasih dia. Oh, iya. Beli. Oh, tapi situ sih. Timban, timbang ore ya. Timban. Masuk pulang malam kalian balik. Ini, gua ada kecil banget gimana? Yo, kami laku kita soal nasang yaitu gantina maka mana sifat mintu anak kampung ate tolak kali mau di anak tu mana rabu kena dola jomito lana pamaleso goro-goro tongkon kuala ko goro-goro tongkon na indemo na pamaleso roko tu sangat amat malusan tapi tola male modina na marapa tu batang rabu kena lana ko goro-goro tongkon di sorong jatuh. Sembarakam guys, tak apa sarung. Tinggal apa? Yaudah ini selamat sore Om Tinus. Selamat sore juga bos. Oh ini Om Tinus di sana ini. Oh, ini Om Tinus. Kita spill dulu guys. Oh, lagi nyantai-nyantai. Ya, tak siapa nak Pemales yang gora-gora tongkot te sangat tak malusan nanti jonam update ku parang gumali lah ko suluku pa dekorasi kumayan dalam hal mo lagi angkat ako te teman-teman ta lami bentokan to kaseda yo
Saya tingayang siya kandaure uparang pemalik ako suluku pa dekorasi to. Ya. Susumo to si pakai ngaki. Biko manikuma tabe tapaki etara. Natano si pakilala raki tabe. Cik satu ni. Selain itu kami bukan nanti kami tunta, bukan semai aturan tibena. Lah umpul ku ilangan maaf Allah kan nama pasundin ni, ilangan pendonan na ide. Ada nama marang mata sangka ada kebutuhan gula, mak ganti tung kesangannya. Pada waktu itu pun tonton mana mesti menurut pasundin karena anak. Temai totang kami kata agak unambo batan-batan alu melalui tang kami boyo unambo batan-batan bisa rasulullah di matara yang menjadi tuan pandita soal mintu sangayo kana tak kami ku pasal dan merinding ku balik ku anak-anak baru mintu kami kata isi dan kami pesiman ni jomai mintu denominasi gerenya tu berlin dolante loba abadi sangka dan tegurla atau barasa. La mengatabi na pasuneng karana to digante tumangka di padung bunga to sito ito pasel tondor to si ko to bentang dan mana te pangalian to tontong pang apa na be tondor kana sa di papan telayanan ya beto ka parenta lain dia nate tagari dari kaparentan kecamatan Balus sudah jumpa ni Pak Ati Pira Bapak Lembang la abi pira pasuneng karana teme Takkan pulauan atau pulau lain kalau semari datang peran pakalan dan sangka di merasa untuk promosi dalam menyusun akan pulau sana. To diganti atau nenek ulangan di negeri kita lambang ini di Indonesia kita ada mana sekali ini dan sangka di kembali bilang tengah datang dok turun nambe turun ninjo to parenge to makaka ma kalimana la komintu to limbong lante loba apa pangalon mawa pengiktiran do tilang ini tinggayon atong kunan paloti. La dan pada tinggayon maladi ini sana nasang lampu ilangan ma kalau kan memang pasun di ilangan pendanan lain daerah ada mamaran mata sangka anak kabuton kula. Ma ganti tung kasaban na pada lo itu bukan tontong bana alangan ma sosoran deng emang mudi tanda dinaran dan maniku salaran dan maniku tengkai kalau natang makasa muku balak kolong tang manimpa muku pulang kenal. Buku puang ada tangan dalangi. Laku ni mak pasare, nanti utuni kanan kering kena sandi tinggal pokokku, angku pemalam dia sumber dolangan ketuangku lantai. Koi, to tongkende, to sayang lo, to ratu masia. Koi, to jumpa ada mayunun nasal kedua Allah sallallahu alaihi berhenti ina minang alampe. To diubah dia omai kanal lekan lo kebutuhan nama siang tolong namanya kalampunan kula katampuran na masiang kai buku atabe taparap rapatan lang pada usulay karena ada timbing belum apa pada isunan makarai para pasan pagi itu ada barit kita tanam pagi itang unisan bilang tentang singa anar lamitanan di taling adun mitang lain ralami palidan di suling pak berangin mi
Indai kada di serang sarung bisara di toke tam mane pakai kebendan niada ana. Maalayu layu kedunan nangi sangka ana. Maka saya susi lante loma abadi sangka lante loma pampangalon mawa pange deran do dilangi tumang kana bendan ni ada ana saburan dalam do dilangi sangka ana saring bone-bone tunalami mo tunalay bubu langan maagro kana lepas undu langan pendonan na nalambi mo at tunalay pasude la patamparan paana inde nene baatu ambe tu bilang alolo mo tatong koni alolo leko na masola nasa lakulambi babale dari lakurete pamengarakan lakumari ada tolwalina to kulla apura di boko tonna lambi bulan na kasera bulan na tambung injona tonna mana di papere tampa tonna mana di kombok gulawan pangidanan na masak ilu-iluan na tanga di kandian esu tanga di deran buang kai iya ni tonna lambi tanda alu tanga di pibustanan maka na may injo to mentadian na lakuan na epesokwan na kumua mapani matambuk kumenalan di muantu na lama ada dian tau di landolalan di media itu maapakiala to si kambi tau kata iloro tau di kampanye kongi malilin saya lakukan dari lambe dalam di waktu na atu natanda balo atau dumapata di nadiyami balo sesu atau ditambin na tananan sampah na tibusan susi kalau lu melambi kila aber rasa itu me kutane mene injo to mendadian dalam kota maapakian na kumua pia matudadi na kamene to maapakian na pia muane me kutane mi ambe pesompuan na kumua apa mulai sangat inde balo sesu di tibusan na tibutamben na tananan sama apa akan ada kami di Bombay na semua nadem bau pasangke na buah nagan apa pengitan luna na disangai la disanga ba palolo tato torno pariwa pasangke na buah ni bata di kalena inde bal osyoso inde tato di kubus na di kutamben na tananan samba uni seberapa na tabanan dia top na batana na lambi ini pengitan luna di kombong di kana situ di kutamben na tananan samba dia lang di sana mi rantai utole pa di sana mi rantai torro marina pasakena pura de mata di kale na rantai ni su patara na rapa na to kamanan dio tonon tomatangan oi patina na kata polomo bumbungan na ko kasalle dalin na rantai di dia bilang aluk kasaranian ulen duit itu bandita tonton manusia di sana rantai torno parina pasakena pulang dia mata di kalian rantai ini suku padaran apa na kemana dia tonton batangana langan kasar leda dinna lomo kende kemen galagana langan doi sana barana kende koi rantai kende koi sana barana embule onoi langan natarana kakinan bilang na inangatar bulawan na tongkonan di kasir idatu ken di kapabilang alaw kukaran na maan patabilang na inangalolo sumanigina tongkonan di katanka ambulen mo koy maalalo miya de na anak kamuan ito kumalang de miyarante si tirodindo misalnya diatan na lantangan na pasa asitang patuan kami sang kapungan na lantangan na tamuan maakara miya ni arante lamo simbolo mani gilantangan na pasa sumo niya nakabuan lako lokal wala lantangan na tamuan kumua rangin apa tawang gilantangan na pasa beruli apel kesanda merasa lantangan na tamuan makupahaguna eko lakuran paniko kapa apa
Maakana ni simboloman ilang tangan na basa. Sumulot penulara alam tangan tamuan kumua. Taruh melawan na atau kurang paakal atau kurang timban. Lampada ngani kalumpang. Lo sumalik na atau kurang langan di nini putanong no lampada ngani kalumpang atau kurang to saria. Mo kana alam timban malasu. Rok kebalan lampada lampada kapa alam tangan na basa. Mengkaini na alam musuh makula arah kurang tentuina kasatuman dan lantangan tambuan. Lari landalan di pedong kolam na nene elang pada di kalumpang tong kolam ne timban. Lari tumpuera pia tong kolam to sarina lang pada di kalumpang. Indo kalau si pondoy sinalangan di sondo nembe. Polusitan murah na kapur balik na bumbungan sama ko di pindan. Mupalina di Jawa Balaran nama na pamatu induk kira anak parang kapa na babalu karunan disangka na kaso tuman ken. Ulok kombira elang na anak kamu ane. Tumi mumalan media. Rande tama tetongkonan di kasih datu tongkonan panobi. Maadu subudu sumia dengan anak kamu ane. Daw de tongkonan dikasih datu malok-malok kami rante daw tongkonan na nene torpe putana ni ambe ito mentadian na sumu injo na semua mga paparante mga adusu-dusu mga paparante mga alok-alok maka na mili na kamuan nila ko injo ito mentadian na sumu milante na po ambe episopon na kumua si Tirolindo na simbolong magilang tangan na pasa si tanpa aturan dan alok pelera yang tangan dan tabuan bukulah bukaan gulai bukulah berampan di kapa apa mau kayak simbol madi di tim pengelola suruh kepala dan kapa dan tangan dan pasa mengkailinya anak-anak masuk dan disuruh makum arah keren dan tiuna kaso cuma dengan tangan dan tabuan lari lang nolalan di dia tongkonan to ne timban lang pada di kalumpang lari dumberan dia tongkonan to saringan pada di kalumpang lagi palihan isang kapurang-pangan at yung tambinan at pasatararan samba na mamatuhin ko kira na rampanang kapak na babalo karunan isang kanak kaso tumangin. Di kutuhin ka na siguro na di kutambinan na ng samba na itong kulang panopi. Di landaran ini tongkonan na nene tongkonan na itimban lang pada di kalumpang di tumpueran di tongkonan na nene tongkonan to sariran pada di kalumpang. Di palihan isang kapurang-pangan na balaran nampak maka na minta rangan de kumua sandas hinan temo kami la sumber utama rampalan kapa pasatin na sawan si baru na tuamar na ita matandasan si kore-kore bantunan na resmi musibah di bagi dia itu sandaran ke anak di tagi-tagiran di itu bantan tarununa ke sondang pasangan ke ganti pasangan injo melalui kejadian di badan nama harum batau di sangami pongnaga gutole pa di sami pongnaga torot paria pas sekira dua dia batang di kalian pongnaga saya ko undarian Pak itu bila-bila bati kita kota petang bulan bila-bila sini saya. Sebab asyik kami akan tinggi ada nawan dari pekan. Turun pariwa sekian buah jabatan di kalian terdekat melawannya. Bunyi sempadan berapa-apa atau kemana dia turun teman-teman tapi mau sudah belum terapang. Ulangan di kasar dari lagi lagi dulu ada garanganna. Kami mulai edukasi kemarin orang paling kapak di bagian itu sandaran kak dari lagi itu bantan tarunona. Unda yang mulai terang nama arpa tahu. Pendon kesan dari pasangan dan lalu dia ganti pasangan injok. Di Lermi di sana le Oscar. Guru lepas di Lermi di sana le Oscar. Tolong beri persekian buang jiwa tadi kalian pulang ke Uni suruh putaran apa atau kembali dia untuk petangga. De Oscar luangan di dalam iman hidup kena kami dari itu baru tahu. Kai makin
pengalian ni saking pusaka-saka dan bata kali kalena. Narapoy ni saking pusaka-saka digente ito na lang di ilang mundi kali na ito mapuyulang kan. Tani kata ka anak anak tambagay ang aluning kamambela. Uninjo apedang pito masaki unlambe pakuli tomakula. Yang kita natan kita ni kumaba sa pakuli mga simba sa tunay mga simba pakuli itu pedang pilen. Yo. Yung mga simba pedang pito pakuli. Di dalam doang ni baru padam pian. Di goren lupa. Anda ini polaga ini dari Oscar sudah umpo soe-soena umpo tampana susi maralun lagi kita ni anak ampo kaya magula-gula ito nito majuan apa susu magila karotonin ulul lagi pan tak ada orang tulolota adam sulahal ulembik ka atun sunga mo kamoya pongaga ala sikira pedang pito masaki mengkain ni maya ni Oscar lasidan tarumata pakuli to makula belam nama kaloy maya tululaman ng sikiro puang to tumambata kaatimiyamin na tambo kuron tamiyamin na pariba atang sanda tumagi imitong kunon na nanena sa nasidan banua tululo kapungan na kumua kaatu sama pure masak na tongkolan tidak sama tintikan dawena tongkolan dawena di pasar ni bom manggalang dia matiku tambengna tongkolan di kasuri idatu di patimai ini isong di pata dia membantuin tongkolan dawena di bom tundang bali ila orang pitalang di bogeru yang atau matindo lako mintu rambutan langan kumua sisa angin di purung na pumanaga datang dari kebosong bunga atau tumang pata ambek ka de Oscar koi si kutana randang lagi si kual lelean murun umma almuri dan tabalo umma kulla ari tarim rongko lana nemen dan paduk bernapi tunandang rotosan kayunan apa susi modelan na pantang balik demi anak-anak tambagayang mana jalur yang nulang nawa bawa kalit terlutan turma kali minta minta pombe dalam ketemu anak datang bagaya ngomong sudah pengetahuan bangkubuah napalalang siya terlota kita palang dipikir pasiri batang apa pun kisar yang dipulung yang demi teman-teman lagi pemari bipa lalu sombong lagi pasitaran kapal lama lasu lagi sana pa tomakula dan pauba pasakena tu mambata lawa kamu mintu anak datang bagaya ngomong sudah berterapang masih mintu itu maraku mi bantan sudah ulok dalam itu agulingan ni mi sudah teman tondok nah di bulan umbuan tu pasiri batang rabu si turun pasakena pauba tu mambata tu batang kalian kami anak datang bagaya rinting lolos sumanikna angga mintu sida itu marana mga kalima na mintu ito na rakutan lang ang gatosang kapunan nao. Ungkuto ini kala siguro na may anak na tambagay ang mong sunapang na tarapang batang sunod ni ulok kung na tumete paagulinan na tumiyong bumalaki ito matitongkuran di kasi inatutongkuran palopi itong kasangan na. Di landulan ni ito masok ko sining-sining itong perang ito may ito nambe ito pareng ito makaka na di paglarang ampa na tumutapin na tananan samba tidak itu kan diri juga melarang lempak si dulu lala posun ni malina anak ampo sida itu barakna sia tomaran apa tang torong utara mo temi di pombe na la ko anak datang bagaya na tang sumo mo temi di penjon na ko mong sudah ko tara pa galakna mang kamu bulan di kala ni semua di pasar rombong nganggal na di betul ben na samba batulan na lambaben dan ada samperan dan lambaben na sangka na sering boleh-boleh. Hai, dibilang dolan di kayu undang-undang sama mga atapan, dibilang kepada ini kayu undang-undang dia sama to ang kurang apa? Anda dibebankan lakukan surat anda dipatulan na lanta terlabi situ ulun pagumpundi batang rabugna penganaga
batang rambutna ne Oscar di ilang tolalan ini kami temeter Allah Allah karena rumah asal gua bisa susu teman kata boleh yang tahu pas ada orang kemudian bilang-bilangan nanti tak apa ada nanda karena lantai Allah apa belanda benar ada anak sebulan dalam tulanang sangka atau bisa ratu benar sangka anak sarden boleh Tode mo dalam bimuat tunda, ladi pasudah kota Parapaana, ladi sini pastanga injo pastanga me bilang nasu supaya ada kebenar di ada anak, topi saratu ketunan lagi sangkana saring bone, ladi sini pastanga injo pastanga ambe, tornami putanami temen anak tanpa gayang ini semua mi kami pangsunan pagkatarapa ala kami torang nande kumua apa mo lagi gantian ni tempo naga apa mo lagi sangan ni tene Oscar si pakal mi kami torang nande dia kami kada bisa tapi ada lagi soal nasi sulit ni Manilako na may punta na padang kutumangkan inadulalan kumua apa gantinan ni Oscar tama aperangi taperangi mero tu gantina susi itu kadang nasi turi itu may teman-teman tanpa atondokan nasi turi itu may anak ampo semintu itu marah lagi sana takim manurun nalipu bija mata sana na tagari mengkala tipu Betul Pak, nama siang sampu utama tali ngaduan tanah membalungan tanah suli Pak Abirangita takim manurun nalipu bija mata sabna tagari mengkala tipu pisang Pak nama musuh palempar tanah suli Pak Abirangita yang gantinya de Oscar di sana takim manurun nalipu bija mata sakna tagari mengkala atiku koi pasang sampur atau talingan di sini koi mekayo koi pembangunan kata masuli Ibrahim di sini koi mekayo pisang mabu sama lempar kata masuli Ibrahim ini sini koi mekayo yo pura semangat belanda Torra na sa aming isumalasan kumua mas yang sampu utama talingan duwanta mabu sa palempang utama suli paantaranginta kubugwi kumua lago kamu mintu anak kampona lago kamu mintu taruh kumulawan dari tinlawa sumadigna lago kamu mintu rabutan langna lago kamu mintu torang potong mintu untuk apa mi posulle mali laku ambe ponaga laku nenek Oscar lalendui pak barang-barangan lalendui nemeren tenang bulan baik lalendui lente maringan palempe magasa nakana sai tolong tak kumua mintu untuk sulle malita laku tomale mali buang tak ada dari kampung dan laku kaleta biasa kumpulan gua yakin dalam kotak lah itu dulu detektifnya di misalnya asus sistemain benataan apa nak karena saya itu dulu tak kumua mintu itu di posulah malina laku teman-teman tonton lalu balok kompes 100 lalu balok kompes 1 buang madua sule laku kaleta tak ambil dari kapuluran Samarinda mintu ke apa di pusul balik lana pepaalok pokok itu sudah nama kalian itu mintu apa di pusul balik laku teman-teman dan lupa pas sakena pulang tonton larini bala di sornasan la di kamu anak ampo semintu rambutan langna dan lupa di pantang sudah kemelok kemelan itu itu pabelingan mi pulang maju tonton larini bala apa ni lalu pintu Allah ketuan ini bayi pada motor sudah semangat tapi Pak Pendeta di kumani nak oleh bangkan posisi dulu untuk kami orang-orang tahu betul
Itu kami dulu tonganya wali itu dulu dan sekarang dengan konsep pendoa yang belum pantang baku lagi udah semangat. Iya, lah tuh nengko oke aku menurut kesana kita dulu yang bilang nosok. Nah, dia juga bilang nosok ki lagi pas dia kipangan sebetulnya. Iya, ya tuh kamu tuh lah nosok nih rambut ini. Ini kita dia. Captain. Oh iya. Dia mau butuh lan nosok na. Ya masanya pakai itu pangan solat ya. Oh Bella. Gora-gorai. Oh pemirsa, gora-gorai. Ya, yang maka kita sodako, si taruh atau saat atau yang untuk dokumentasi, foto gedor. Nah itu lempat juga foto, bayi lagu sorot lagu, bapak dia udah lempat itu jurnal dokumentasi ya. Sebaiknya kita aku tanda nasibnya. Selama aku siulu, Abin, oke, pemirsa. Dokumen terus apa bisa? Yang nan nosong tahu nelo ke mari bigi. Sama itu di sangan nosong, ya mau batin atau mana itu? Tangannya satu temuan itu mangi batin. Jadi ya tuh osong yang mau batin atau mana? Kemudian kamu suluku siamin tuh rabu kedena somoni. Terakhir lamin itu di nosong. Oke? Oke Pak. Alam abang Baidu ka kanina. Pindiran kang kartu bisa. Yo. Sama laki Bang Baidu ka? Susi lah. Oh beda, Irwanto mantong. Halo bosku, dia kumpus kita nosong. Pangan may sunod ulit. Tahu mo kumi mabambay. Okay bosku yun ala mabambay di ba kanti? Mabambay juga mo kasalian. Mabambay ba mo kasalian? Pindiran kang tekan yang bisa kini. Share kami bambani. Wasira gara gara bela, gara gara
mawujud di surga. Mawujud di surga bela pura toto nile takima alurun nalipuang mawujud di surga bela indah salina naulale korong uwe naliti mawujud di surga mawujud di surga bela Kunda sarina nawa korong uwe nadete mawujud surga bela angin lalu elek salah ama iri lepa Korea Kutana lepa Korea Kutana bela angin lalu elek salah ama iri lepa Korea Kutana bela angka agam wiseng letakima anurun nalipu mawujud di surga mawujud di surga bela jika agam wiseng takima alurun nalipu mawujud di surga mawujud di surga bela mongro diana badama aduh pio pio nawe lai sandekana nawe lai isandekana bela mongro diana ana padang ele unti ngara 2000 unti ngara 2000 bela isi kuale isi ipa mase rio lona tole bai rio lona tole bai
Idisi kuale idisi ipa masing-masing Rio lodatone ebae bela uraan diuluere salom asar olempana uai mataman colo Dia lindungi turunan ini si pengguna Ele ko di ka. May din pa rin kuya di ba ulo bot sa bata ay kusama ita. Wala pa rin. Kita una ba siya rin? Wala pa siya rin. Ah, Jochon. Dia tu kumbit motif ini. Nilalala kike. Bilang karena bisa dikenakan. Bijan na koroi juga. Ya kan, aku labin na. Bare. Kurang anu jong. Yo, bela. Jadi masa bu. Ada kalau sih. Saya naman nakiala. Bang gitu deh. Ya. Dokumentasi. Dokumentasi. Oke baik guys, kita lanjut di foto bersama. Kita jalan dulu ini.